Welcome to the leading site news. Kardom, pinili the leading site news abirta kithan kon jebang nili sami semlin therapy. Aprangsi the leading site news ang kilang dun do ano bang po abang pipansita Kardom ng Piglof Kardom. Puthot birta Arjipon Sinan. Arlong wuti phonglang so mati borphung ara tum non puta kimesa na to wache helap dun nong lilang lasong si lakha khris li korkanti constituency ka parlo Arlong wuti phonglang so mati borphung ara tum non puta kimesa na to warlapen asono song sarkar pen akera mati kaching chura mo mati development ke lele det pen ajok rat kai ki amatta kisung chetong nang bomlang sonsi kedam tang pai pai ni phai sul kep ani Arlong wuti phonglang so mati borphung ara do anu tun den to war ka islam pen Lasitong sekot pen Karbi Anglong Autonomous Council akija kithi kidingatum Prabjin pen Karbi Anglong arat ning kithi pit akihai CM Dr. Tuliram Rongkhang lapen Local MEC Raju Tiso Phansi hadak kido prong arat pen towar cholang ding pusi militum apherang ke thing no arat pen tuthan pon lenti Longhu pen Semsing leng report the leading site news Borpung penang loksu kecileng ada kya la BJP सरकार nang ru dapeng rong sor loksi kewar kecil selam nang lo asot he bang ke pipa mate rong sor ke bojara pulang loksu na sidoyat la sila puna se kewar kecil selam nang ke ditenge penengan cala chuneng sini benenge rong pen selam nang bom lo Tang te pini na tung la so sai ki ding pon ma de la to wa ka do wi ti silama putha along mang ki na tum la sarkar pen dong la pini jokar ma man de na tum rong rong tin pen dong la pini ki claim lo na sarkar mang Nili tum pini ki claim la ke jokar puta kali thang ta kali sitame ne tum ke ti reng sitala so to waran cholo thela ke niwang ta nang kok la pente thi sitame bolwa sitame ke dam ji la sa to war han ase apong sitame mithang si la sonak tha ka to war la pu bai la pen sager sitame dam no da ka posi ne tum choprang sitame bonai lo pata hini lo la pen non pen pini sitame la son kana mithang si kuching wai pen rong pen rong ni rong thom pen chingrum si pini aso to war heno parpik kana po keng pen ke dam anda phere me posi ne tum mithang chengwai pen si pena sitame hi thi lo ni halang sa hi thi asini tum aso to war ini tame ke salam po tang te nang li bang arong bang ke rong bang ya khelan terang ra arong rong kon bak bi la pini la so sai ki claim long bang rong pline si doi pini bangke ne tum lan chi par ji ate tang te na tum la so sai ding pon long te na tum la ki thi ding tum phan te ison pini ke chuning ri son doing mal ne tum ade thi tum phang chuni ri tum ke si bangke chuni ri dat sitame alang le tum ta chini lu athe ke ne tum phan la so to war ke on her non rai pen pele hona chicha ali nang salam pi to ke aposi non puta ne tum phan nang salam pi thek ni tum awe ta ke par thlo awe ni thom selang asi ni tum phan la non awe ta la pula ben sinang pa par le po bon ala mangge kichi ki jang ponon kisukun e ponon sitame la so to war se kai ta ke char chong den si te e ben si chu ponang nang ko sita ame ka ve ke thi ki ding tu so sanang kok ji a the ke alang le tu nang chi chak chi poson de la ta hai mini sitame nang chi chak de ke sitame la pu nang ponai po oi pai ning kan si pen itip tim ni bak pota claim kle la se ni tum non barkha chela sitame hi thi borwa dam nang ji la pen somar lo pachali dam nang ji la pen si chelang ta chi pon nang la son dak thak se kapre ka kam se tame ni tim thoi joy hela le te un e tangte ni tum phan to war vi pulo tangte ko pulo asi ha thoi lom chelang chot pulo tangte ni timing long asor phange munikali putong nang ma thak ko nang poma asi ke thi ding tum phan se tame chuning ri lo asi nai tum se tame matha chot ni mi thang ka yan pulo tangte ha kar bi hala thoi ge do kar bi tum phan lang chot ke chok chi thoi ge do habang khaya su phan lang chot ke chok chi la sing long atok ati ke do akar biara tum phan te engine su ni la pen lang chot ni ni tum bhuti pi pen ale ve lu tangte
นี่ตุ้มผู้ที่ปีเป็นนอนสองสองเงี้ยก็ปุเลยมีทางล็อกสิคูเป็นนปากเป็นอันนี้กันวางตะเมล่ะบนไหนปอยไปอะไรสิละบุเจปันปอละสิเฮลาลัดนังกอกละสินี่จุนี่ริดุนก็ละละสิqueเทนี่ตุ้มสตามีนี่ตุ้มพันสตามีในจินสุปนี่กะลิปุลงเตนี่ตุ้มตาบุที่จอกกันเลยเอาได้เลย Thot adun thua birta arjupon sinet. Nijang Karbing Long Hamren Rong Supia Long Troxicab Nerkeb Independence Day Catalan Pong Nijang Karbing Long District Ahempi Hamren Rong Supi Rong Bong Rong Hang Pachuak Lamalong Troxicab Nerkeb Independence Day Catalan Ponolong Deputy Commissioner Krishna Barua Pen Chepatir Pi Ponsi Penangan Ket Hikidingatum Chetong Dun Pen Misen Clardak Alam Thi Pachini Pong School Lochar Yoso Maratum Tami March Past Chepate Piponsi Hamren Don Bosco High School Boys Group Atum Pensi Aprangsia Nong Echepolong Pong Lapen Hinia Nong Ia Banki Residential English School Girls Group Atumsi Chepolong Pong Lapen Kethoman Nong Ia Banki Jirsong English School Girls Group Atum Long Pong Lason Tha Thaksi Penangan Karbia Kikan Pen Danglok Akaprek Kikan Tami Chepate Dun Pen Ningkarong Chipidunsi Mesen Pen Mayalong Alir Chipidun Aluhiaman pen kachatong dun laki so cheng MEC head sing rong phar MLA Rup Singh Tiron lapen SP Indranil Barua lapen long sing rong hang Karbiri cho lapen penang an kit hekiding atum chatong dun pen ingsam jing pen mei pa jupmo Hamren pen Chandra Singh rong hang report the leading site news Hamren Girls High Secondary School Girls Contingency Commander Monjuli Rongpi Flag Bearer Sumbi Terongpi Contingency we have Commander Miret Hansepi Flag Bearer Sunmili Terongpi Lastly, we have Don Bosco Band Party, Captain Dushila Timongpi. সমবেত রাজ্যক পেডৰ অংশগ্ৰহণ কৰা অসম আৰক্ষীৰ লগতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে উৎসাহিত With a small token of appreciation. Piniking ding
Soskera narkep Indian laso independent talon tak apren lo nanti university pensi tak kan masuk pidulo nanti pening bagai kan masuk prekja lo ate bagai parti pen maka ni thom ni pia pram pen bagai mana teronggo laso la Indian national fake laso adon ketar pendang lo position ke dam pendang lo tapi nak kami itu semua nak pidulo selain lama sih non ke pini bagai ini sosial akan tiga posisi ini dapat kita mengusah lo ada video dapat tu agar pilih itu ada lo lokal MDC dulu pendang lo dapat tu program teng pen itu dapat pilih posisi itu dapat video lo apa colo বুথত আদুনথু আবিৰতা আৰজুপন সিনাত Deopani constituency ka parlo Langmili Mission Center along cleared up English High School along the Troxy Kebra near Kepkichok Independent Day katalondun. Lakhain ko repli Deopani constituency havar arlokido Langmili Mission Center along kido cleared up English High School along the Independent Day katalondun. Lasolong aluhia manpen kachatongdun Deopani constituency MAC Sorbonne Telenga lapen sang pijina lekhi pichatongdun. MAC abang Ningki Mepen, Lakri Popen, Open Stage Chaktikang. Lapen School of Hanta Kitek Longpen, Ning Sam Olo put alang Lihinpen Churotikang. Arnam Lang Pipen Semyon Rongpi report the leading site news. Thank you. Aji 78 Independent Day, Bharator Gotik NCCৰ দৰে আজি শিক্ষা দীক্ষা ইয়াত বঢ়াই আছে গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম আজি ক্লিডাফ ইংলিছ হাই স্কুলৰ টিচাৰসকল বহুত কষ্টৰে আজি আমাক ইয়াতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক শিক্ষা দিছে ইমান ভিতৰত তথাপিও আজি ইমান সুন্দৰকৈ প্ৰেট কৰিছে ইমান ধুনীয়াকৈ পাৰফৰ্মেন্স কৰিছে ইমান ধুনীয়াকৈ নাচ কৰিছে ইমান সৰু সৰু কোন ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ইমান ভালকৈ কৰিছে গতিকে মই বহুত সুখী হৈছোঁ মই ইয়াতে প্ৰতিনিধি কৰি যে আমাৰ এনেকা সমষ্টিত এনেকা স্কুল এখনত ইমান ভালকৈ শিক্ষা দীক্ষা দিব পাৰিছে গতিকে মই ধন্যবাদ দিছোঁ সকলো সিষ্টাৰসকলক সকলো ফাদাৰসকলক সকলো টিচাৰসকলক যে ইয়াতে সকলো দিন ৰাত একাকাৰ কৰি ইয়াতে থাকি পলাই ধন্যবাদ মানে সকলোকে দিছে কাৰণ আপোনালোকে জানে আমাৰ এই পেৰেণ্টছবিলাক দিন হাজিৰা কৰি শিক্ষা পাব লাগে সঁচাকৈ প্ৰকৃত স্বৰূপ যে সেই শিক্ষা দীক্ষাটো আজি মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে শিক্ষা দীক্ষাখন আজি আমাৰ ক্লিডাফ হাই স্কুলে দিব পাৰিছে গতিকে ধন্যবাদ দিছোঁ ইয়াৰ সকলো কৰ্মবিন্দুক আৰু সকলো মিডিয়াসকলক যে 78 আজি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডেত আমি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি বা নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে মই ধন্যবাদ দিছোঁ সকলোকে আন্তৰিক অভিনন্দন জনাই মই আজি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ Pini Nili Ladakh cleared up English High School principal Amen Pen Ladakh staff lapen students keduan ningarong parpik lo labangso Troxikep ra nerkep angkung itum India Bharat kijok kelong arni ketalon labangso arni ketalon na hut Ladakh local MAC Sarvan Kumar Telenga Alangli Karbi Anglong Autonomous Council Ahin Pen Amen Pen Wang Sinili Tumapan Labangso Independence Day India ki jok long arni ke talon alon ke do pen ningarong pen kachik paruka pen kita lon long laki si aprang si siap hurkimo ason lo alang liphan churu parlo lason tak tak si pini Ladak nange chitong duna tumdo Ladak school managing committee a members atumdo kithe giding atumdo osumar api apo atumdo lakado ko we atum mathengno nili ningarong chipiklang lo pini lapen pini media sora ahina tuma phanta churu parlo alang litum bangsi alang litum ahin pen labangso a school cleared up English High School anong athang aso se pachathang ponpo labangso anong athang na pachathang pi pen ajok Ladak de bok tere lapen Halloween pen pusitami osumara tum Ladak a school along nang toydun si Ladak te bok tere Halloween pensitame kaching thur our sai Ladak a school penta cheng ponpo busi ninga chet hedu lasi nili ningarong la penke kado kave arad tumapan
nelihin pensitame pini troxicabra nerkep angkung Indians Independence Day kepalon akardom pejiriglo kardom The leading side news pen ke paklang pon abirta lapuan sa kanton von iglo do may thak me kardong.